Dobrodošli na kanal Put do uspjeha. Sutra, 12. dana, 12. mjeseca, dolazi jedan od najjačih dana u godini, dan kada je energija manifestacije najbrža, najčistija i najlakša za usmjeriti. Sutra je magičan dan. Dan kada se otvaraju vrata novim željama, novim počecima, novoj energiji i novom životu. Portal 1212 donosi ubrzanu manifestaciju. 1212 nije samo numerološki kod, to je energetski impuls koji pojačava svaku misao, svaku emociju i svaku namjeru koju stavite u univerzum. To znači da ono što poželite sutra, ono što osjetite sutra, ono što izgovorite sutra, ima mnogo brži put ka ostvarenju. Kao da vam univerzum kaže: danas čujem glasnije, danas primam brže, danas odgovaram jasnije. Zašto je sutra dan za želje? Kada se broj 12 ponovi 2 puta, frekvencija manifestacije se umnoži. Broj 1 je početak, pokret, želja, namjera. Broj 2 je ravnoteža, sklad i usklađivanje sa univerzumom. Kada se spoje, daju energiju koja kaže: želja je prihvaćena i usklađena s pravim putem. Zato je sutrašnji dan dan u kojem je najlakše poravnati vibraciju sa onim što želite. Sutra zamislite želju iz srca, a ne iz straha. Najveća manifestacijska greška je: željeli smo iz straha, iz manjka, iz brige, iz sumnje. Sutra to ne prolazi. 12.12 prima samo čistu želju. Želju koja dolazi iz srca, iz radosti, iz povjerenja, iz vizije onoga što stvarno želite postati. Zato, prije nego što zaželite želju, udahnite, smirite tijelo i pitajte se: šta stvarno želim? Ne iz straha, nego iz ljubavi. Kako izgovoriti želju da se zaista ostvari? Sutra uradite ovo, sedite u tišini, zatvorite oči i stavite ruku na srce. Osjetite svoj dah i izgovorite želju. Polako, jasno, bez napora. Ovako: biram da u moj život uđe ono što je već moje, po vibraciji, po duši i po namjeri. A zatim dodajte želju. Ne molite, ne tražite, nego birajte. Kada nešto birate, vibracija je mnogo viša i univerzum reaguje brže. Sutra se otpušta stara energija da bi ušla nova. 12.12 zatvara jedan ciklus i otvara drugi. Ako želite da vam se želja ostvari, morate prvo otpustiti. Ono što vam više ne služi, to može biti stara briga, stari strah, stara osoba, stara navika, stara misao. Izgovorite naglas ili u sebi: oslobađam sve što me sputava i otvaram prostor za ono što me vodi naprijed. To je ključ. Ne možete puniti šoljicu koja je već puna. Sutra je energija 3 puta jača. Na dan 12.12 emocije, namjere i misli idu brže u polje manifestacije. Sve što mislite sutra dobija oblik. Sve što osjećate sutra dobija brzinu. Sve što izgovorite sutra postaje vibracija koja se širi kao univerzumu. Zato sutra govorite lijepo, mislite svjetlo i birajte snažno. Najbolja afirmacija za sutrašnji dan možete je izgovoriti ujutro ili uveče. Biram život koji je usklađen sa mojom najvišom vibracijom i univerzum me vodi ka svemu što je već moje. Ova afirmacija otvara put energiji primanja. Sutra je dan kada se želje pokreću. Zato nemojte zaspati, a da niste postavili jasnu namjeru.
Nemojte pustiti dan da prođe, a da se niste uskladili sa onim što stvarno želite. Nemojte sumnjati, jer upravo sutra svaka iskrena želja ima svoju najvišu moć. Univerzum vas sluša, samo ga treba pozvati. Sutra učinite to srcem. Pretplatite se na kanal Put do uspjeha. Postanite član našeg svetog kruga svjetlosti i podržite rad koji čuva ravnotežu između tame i svjetlosti. Vaša podrška širi svjetlo i jača snagu duhovne zaštite. Zajedno rastvaramo tamu i budimo magiju u sebi.